проверить? Нет. В следующий раз куплю готовый фертик Мишель. Что ты ждешь? Иди проверь. Ну я же говорю проверить. Иди. A gdje si ti? Ide? A nemate ni levo, ni desno. Dobro, kreni se, evo me. Hoćemo li krenut? Čovječe, ja čekam na tebe. Evo me. Gdje ćemo večer? Našla sam super lokal. Američko jelo, a na zidu su motori. Kakvi motori? Pravi. Šta, motori vise na zidovi? Da, to ti se sviđa, zar ne? Boli me kura za motore, važno jelo je dobro. Idi u auto. Ey, was ist da los? Genjev!